lai ram mi pui a chunga cheng zong zong te lai Autonomous District Council ai o in chibei kabuk chewa he kan thu sei hi uluk taka nam thil ani ti ria milong ai thak sak tur point ka som bok cheu ani Tripura Tribal Area Autonomous Council te huai hotin nisom pasari le nisom pariat August tha khan Shillong huna 125th Constitution Amendment chungchang a notice ADC som te committee ko ania longklai tang hian nisom pathum inrin nia session kan nei zo che kan chuaka tlong takin aizol kan thlenga nisom paruka Shillong kal thatura ganin buat sei mek lain Shillong huna student organization le non tribal thing kara boina chu awangin meeting akhathul ani thu aizol kan thlen nu kan ria poi kan ti hlea amaro chu chu tirwal chuan Bodoland CM Promote Boro alo chawa Hotel Regency inkom na hun kan leya Delhi a chuk thaila committee hi nei jokila afu in karing atia nisom paku a chuk thaila nisom nia kan committee anga chu kan committee thu chua ka zir chuan Home Minister Amit Shah kan mudon lia ti wangin keini po chu Delhi kal tum to lo kha chop chil dewin aizol tangin tlang thaturin kanin buat saya chumi ka in buat sai na konga chuan aizol te chamba na kha alangai awangin council thil tul chi rang rang te governor te muin kan nora tin minister zom taktirin pui te po kan mua kan mu na chana chu helai district chunga tourist lots kan nei te a hi enkol zu ya hi an privatize vek tho wangin council noya minda sakro tin ngen na te kan siama ani po in council ina in enkol hi athajo ka nge ti in chutiang chuan tun hi draft an buat sai meka kan enkol turin an da amun maram ero chu kan kuta omri sila nge mo DPR te la siam kan duanga atia ain kol zuina akhachu councilin kan changdon ani ti kha kan soima saber du kan lom kop maya ani hi kan lai nu ang le ki mani mi le sa kan nei ania bia kan nuamin bula anuama thamuan thak kan tia kan lom kop maya chumi pialama pu Andrew Vanlal dika UDNPA director te kan hua longkai tan hian town area kan ni ve to a thil tam tak plan siam thei thu te men sila an lom khop maya tun hi chumi dan chen chuan in buat sei na po nei chan kan tum meka tin kan va mu na chan hi helai tang in dio letterin solid waste management enkol chun jom na a hi lo dil ro atia kan dila chumin ti fel sak to MT ta kan vazot boka agan ti fel to atia athamon thakin kan thia hilaya Mizoram level hi mani mi le sa kan ramdin mun ngai to min du sak tu tak tak kan la nei hi pathian mal somna kan don ania kan lom khop maya lom thu te po he media kal tang hian kan soi nge du ani tin thil pen hle deuh retan soi ka duwa Pramod Boro Bodoland CM Khan Chief Minister lo mula tuna kan kalkhom chan tu rahi lo ti pui te u atia ni som panga kanin hu chon hu hera pu em lai ko MADC Chief Executive Member in lekha zia kin deal na asiama council
CM pathum then kan hmu du thu le hun pe turin tin additional PS a phone ngal boka ma se azin ho chok ania hunatai khop meya lo ngai chang photula thole nia rem chang om chon kan in ko don ne ti a thole ni chu kan nga ka ko kan ni talova kai lama kan emele pungun lian chunga ten a chaw kan e ta chuan chief minister kha WhatsApp mangin nova texa koi ni vela ron changa a final na ai CM pathum tenan mudu che tia ma se chan na kha kan muta zui talova chuan ni lai ni som le pasaria kein TRC kal tangin dil na ka siam vele a CM appointment dil na ma se chu po chu phone point kan chu zuya additional PS a PDF in kan thon boka tinan mani AZPM a akula tai changan advisor te po kan bia a ni chuan DCM NMLM minister lo mutur ten advice min ron PS lama changin ani chu an mu to mani lova mu tul na kan nei lova kan tia ti chuan kan in ngak chuak zo talova hun hi azin ho chawa tai tan ni kan ringa imani pon seom kan ten ni pon seom an ti thau kan ringa hun dem chang te chuan kan lam mu thei tura ngai la ni som nia Delhi chu kan thok tha connecting in kalkat kan tlo daruk le minit som nga kai lama Delhi kan thleng tha min lo muaka daruka meeting en kowa kalkat kan online kan in bia lo son ru kan ron thleng man don lo kan te dar ya tan sona chuan kan zu thleng tha rinain airport kan tang khang reya red le minit som ni vela airport tang kan chuak theya minit som vel kan tlana red la chan ve bor vela Sikkim House meeting na chukan pana kan thom to po dalovin ramta na ni kan tia lo kim vek to meeting na hun thatak kan neya introduction te kan ei nuin hei kabula thu pumon sanga hi he thil lo boi pui to tu le a committee huang te po lo tel ve to ni wangin ani hian kan emen du na lai te soi sekatia introduction kan ei rolling ka requesta a soi nge ani hi afa komina patling khop mayatin a riat na tha kan alomom khop maya kan meeting lion memorandum te siam nga la nia kan signa signature te kan pe chu teng chuan kan in train darshan ta kan thlenna kan pana atu dar soma chumandar soma asoka hotel kan meeting le chuta chuan pumona bokhian thua sei le tiang khan kan tluang riau tun tum kan kal hi tin Tripura le Bodoland te hian an lo beina samaya keini kan ho tu masa kan nu le pa te roi tu masa jok lo an lo ti to zong te kha a zoma tin party then khatin an boi pui te po hi alo mom kan te zaom kan tia wen ne hian choi moi an phu point kan ria zana chi be kan bu ka chumi ruala kan soi du chu hi party thila lo teng chi ani lova kan zawaya northeastern state noya ADC som omte lungrol taka thu khat vua ke kan pen hi chuan hlothlin na dum tak kan changdon ani ti kha be seina sang tak imani point akal ho point kan nei ani ni som ni panga home minister chu mu ania committee din nga la nia adokan atangin chople chilin ngai poimo khop maya chuta chuan Minister of State for Home changtu niti anant rai chairman nuaya home secretary le additional secretary te han pathumin din felngal ania thakha chungin kan memorandum an lo en fianga an khor pumanga chutiang chuan
kumin hun lo lakal tur parliament session a hi chuan session an put lu ngei po be seina sang taka kha kan neya kan ron hlim ho khop meya tin he thila hi tripura phei chu ziakin an lo tiama verbal point an tiama bodalen te po ani thawa chu tiang chuan keini hi chu an phena autonomous district council lian jok te blessing dong ve turin kan vatel ve nia ka ngai dewa tin kan nu le pai nan du na le an lo nor to na hroi tu ma sa te thil lo ti ti lo tling tu man ruwa ang tura kanan lang ve rim rim po hi pathian rem ruat ania lo mum ka ti khop maya tin he thil hi lo lo tling po ni sela apatri angemo ami mal anginemo he kan rama hian tu ma hian credit lak tum lo vila mi poizo khena credit hi changse ti hi kan du em chu chu nia he interview po ka sei du chan ani a chan chu kan ramina mal som na adona hi mi pui na credit hi changsela ti kan du em ani ti kha kan soi tel duwa chu mi pialama rem chang akan soi du chu kan kala hi kan van nei khup maya Ministry of Tribal Affairs Minister Nena ADC Pathum Mizoram Tan hian additional fund Article 275 atangin min peturin deal na te kan thelu ta tin chu mai chu ni lovin Vice Chairman Niti Ayog changtu Nena Special Assistant for ADC in Mizoram ADC Pathum Tan join in deal na kan thelu ta he thila hi kan thelu ngam na chana chu kumsang ni som paruka khan order fel takalo to order number somli pali close 1/2015/1483 ni som pariat thani sang ni som parukhan he CPCL assistant hi ADC som te hi center hian alo pe to chumi an phal na zul zui chuan wen ya hian kan deal thar le ni tin finance minister Sitaramani Mara Rama local khan 16 finance recommendation chungchanga term of reference pay in maraho hi alo phal saka chumi dan chen chuan ke ni point CADC nen join in petition kan siama kan thelut vea ADC din hunin angrek gan ni wangin min phal sak ngei po la hian be se na sang tak kan nei ani chuan ni somni pakhat kaya van nei thak takin kiren rijiju kan mutheya center PSU nuaya PMJVK ahi UT hi 100% an lo pea chuan state hi chu 90/10 ania keini kan tel ve hau lowa dil na kan siama a guidelines a min ti danglam saka ADC te min tel ve turin dil na kan siama atong kama jang khop maya lom takina office kan chua sana be seina sang tak kan neya result hatak muturin kanin be sei ani kan tuang le kan thil tumber meeting po a hlo tlinga pathian zara kan damani chuan August thachung hian Shillong huna kan meeting ina thil ati zui result progress ngai changa soi zui turin Khasi Hills District Council ruam han nan hoya meeting kan kalpui le don ani ti kha boine hian ka soi tel du bok ani hetianga nga kan ram le kan nam ina kan mamo em kan be sei ari moi zong le athang moi zonga chanchin kan han ria committee huanga kan an tel ve thei hi pathian mal som na ni wangin heram mi puite point kan cha du chu
party chuan rang ranga kan omang ma se nam issue le ram issue thil ani tlaka wangin he thila in chir the nai mo engemaw a credit lak du wanga in ka vak vak ang chi te media kal tangin omlo sela kan vai hian tangrualela a NGO ang te a ko ran ang te le pol rang le account silang hian he thil hi a hlotlin ngei theina turin thei top chen kan ril ruin support ila trong China hlan bokila pathian in min hruayanga hlotlin na duom taka hi kan chan ngei kan beiseya na sang tak kan nei ani ti kha wen ne hian kan zin report ni pa bokin kan thil ti rang te kan thai lang du ani lo me